Thithi Steven Network eduze kwami umfazi ogcwele umfoko kaMakhaya. Makhaya, siye sabona nevideo yakho lapha itrend ubanga namaphoyisa asefolweni. Yini amaphoyisa asefolweni enza? Cha mfowethu igama lithi asefolweni noma engewona wonke. No amaphoyisa mfowethu lapha ngifikile kuThangi ngeke phela ngagoduka esigcine ekhaya la embumbulu sekhaya efolweni sekhaya. Noma umuntu uhambele elizwe kangakanani. No into lapha mfowethu amethe amaphoyisa asinalo ilungelo lokuthi sithi itola ivalwe thina kusha amaphoyisa athi umthetho awusivumeli ukuthi sithi itola ivalwe sithi thina umhlaba ngomhla ka12 yazi singithi kwabona ukuthi umhlaba namhlanje athi umhla ka12 ayiphendula athi umhla ka12 ngathi umhla ka12 okay saswanike nini lo mhla ka30 usudlule ngento ezu12 kodwa kunezitolo isavuliwe athi ke umthetho awuvumi ngithi aninginike umthetho ukuthi ikwerekore libe nesitolo lokushini ngani thina azomthetho ngithi nginikeni kumthetho ukuthi ikwelekwele libe nesitolo elokushini saxabana ke nawo ngathi mina lo kubhlungu ngoba nina maniphosta ku social media nani bafuthi nonke ngiwa phela niyasebenza ngeke sikuphike lokho lithi igama ithina esidayisizwe lithi igama ithina esidayisizwe kodwa amaphoyisa ngempela abantu abadayisizwe ibona amaphoyisa ngempela abantu abadayisizwe ngasikhuluma iqiniso futhi ngempela baba umkhwanasi ngiyathanda baba la ukhona ndonga uyilungise ngempela into amaphoyisa ngoba ngempela abala wasefoleni ayesukungiqeda ayesukungiqeda ngempela ngithi mina no uthi umthetho awukwazi ukufika wena la khona isitolo ufike uvula isitolo kufanele ukufika wenze into mina engingakwazi ukuyenza umthetho usho njalo kufanele wena ufike uzokwenza isipiliyoni esingakwazi ukusenza so ilonto ke idiyona edala yaziyenza ukuthi ingxabani benkulu bengaka phansi kwami nawo kwazi kwagcina ukuthi ngasiza ngokuthi ngathi mina ayifowethu no ngoba ngiyabona sugcina la kukhona ukuphambana kwembono sikhuluma into engahlangani ngicela mfowethu khona umfowethu engihamba naye wakithi nje ngimlama kuthi umavula ngathi ngishukuthe mfowethu ngishukuthe lento eyenzeka yonke le nyakanyaka yenzeka la ngoba nje ngifuna ukuthi asakhuluma manje nyaka amaphoyisa asixhaphaza sithi la mase sisivuleleni isitolo lapha athi wona hayi umthetho awuvuma ukuthi ivalwe itolo imubu umthetho othi ikwerekore libe nesitolo la eSouth Africa awungitshela ngisokujobhala phansi umthetho awuthi ikwerekore libe nesitolo ngofanele lana lizofika lizongihlephula ubhozo lingifaka ubhozo makuthi akekho umuntu ofuna ukwazi ukufaka ubhozo kumina onyaweni loyo umunye so ukholelwa ukuthi amaphoyisa ayanidayisa kakhulu mfowethu ngoba nala kamakhutha into edala ukuthi ngikamakhutha ngize mfowethu ngihlela imashi kangaka lamakhutha iqhamuka kakhulu report mfowethu ngangimana phela nami ukuthi every day ngiyathuka kuma inboxes mfowethu siyakubona uyahamba uphezulu eGoli uphansi Eastern Cape useKapa useMpumalanga uzanini ngakithi angisho kuyaphoqela ukuthi kube khona mina ukuze balwe namaphoyisa bezwatshela icorruption yawo but ngoba ngubuso ngusengubuso kusakulinye side ngiyafika ingasekhaya fanele ngizolekelela sizolwa ngazwile nje sizabahambe makuphika iphoyisa lamakhutha buka manje akekho bafika ngala umphathi station wakho lokuthu akekho abantu sebethuka bathuka bacishe bashaya amaphoyisa amanye ngakhuza ngathi ngeke yenzeke lonto phambi kobuso bami ngoba isigcino kuzoboshwa mina ngihlela imashi ngeke kuboshwe wonke umuntu sesizovala nje mfazi ogcwele ngiyathanda ngoba uke wayithinta eyokuthuka kwenu esigamekweni sa 3 million awuphawule kuyona mfowethu kona ngumuntu ongavamile ukwenza ama interviews yabo kodwa ke ngeke ngiphawule kakhulu kodwa engizokusho afa ngizokusho okuncane nje mawukuthi ngino 3 million ngabe ngila ngimile kanje angina bodyguard anginalutho angihamba ngeOmega boy fina ngisho Polish yabo ixebe kanjani kuthiwa ngino 3 million abantu abasebenzisa lento and abantu abakhuluma lonto kuThresimanga umuntu ozombone kwimashi umuntu ongozumbona kwimashi umuntu nje obewuza ku Facebook nje isibewubewusa ku Facebook nje sibewewu mfethu makuthiwa khona u3 million ikhona into engabe ngibeka la ngizolela umphakathi kwasobona yabona kwesimanga basithuka abantu bathi uzowabona bazowayeka amamashi izolo ngibambe imashi mina namhlanje ngibambe imashi manje kuthiwa khona enye imashi ngayibamba kusasa bengisemzimba umkhulu izolo so namhlanje ngila makukhona enye ngayibamba kusasa nje sisolo 3 million sozoyeka ubulo 3 million ngazi ngo 3 million ngayimina enye into engizoyiswa anginanhlangano mina ngina political party angiseki umuntu nje mina ngoba basidakelwa nje but into engizoyikhuluma iyodwa abona mangafika ubaba umsholozi ubaba amdala mina ngizala ikhehla ngazala ikhehla mina kufanele ngimxhawule ngenhlonipho makufika isigcino ngisho ngabe mfethu simzonda kangakanani ngoba vele siyamzonda siyaminyanya lo simenyanyayo amagama abantu abophisa lezi nswa ngwabiza kodwa kufanele ngimxhawule ngoba ubaba uyangiqhawulisa ngixhawule hawu sengixhawula imali ukhona umuntu ohlala egugusheka noKarabhe kwemali madoda shano ngoKarabhe kwemali hayi abantu abasebenza lento baye ukuphawula nje mfethu ngabe befuna itrend siyazi baningi abantu abafuna itrend
but itrend akuyona nombani seyahola ke so thini phela yabo but asinankinga lokho into emhlungu kakhulu mfethu ukuthi kudije ukuthiwa sidayisa umbuso masidayisa umbuso silandele estradini makuthiwa ithina nina nikhohla amaphoyisa devil amaphoyisa lawa ke ngoba mfethu enye into ngifuna ukuklarisa sizoyibiza i-media briefing ngizoyibiza ke mina yale mbumbulo mangithi yasembulo kusuka eMaropho sine ngimali isiphingo ngoba isiphingo ngicela isikacela isiphingo ngizokhulumela lenkosi yakithi mina ngizoyibiza i-media briefing kuclearishe ngoba iyathuka yonke igenge amatekisi kodwa labantu abesilethela amanzi manje la kanti besilethela amanzi kodwa bathuka every day kuthuka umuntu wama kwasempangeni kuthuka umuntu wasePortshepstone thina bala siyathi nebasiseka kufuna kaba mina ngibambile le mashuwe lomgaqo kaTweyiqhwaga kodwa manje ngoba ubhuti nabo basembonini basilalela masikhuluma sicela baseseka kade besilethela amanzi lapha amabhalki ngamanzi ngeyigubhu ezincane bazogcina sesizovala nje mfethu ayasibheka indaba ye-protection fee eseyikhulunywe kakhulu ukuthi one of the reason labantu besasekhona emalokishini ethu it because there's people that are protecting them sini uphawula kwakho mfethu mhlawumbe ke ngoba ngaze angifuni ukuphala kakhulu into engingaze ngifike mina umuntu ithi nayi imali ye-protection but mzwane mina ngambamba umuntu ngakhipha ikamera ngamshutha lokho futhi ngiyokuvezela abantu emphakathini ngiyokuvezela nje enye into endawo engifuna ukuthi nje nakho umuntu ubhizi enginesifiso sokuthi kuye kuyona sesiphingo kuthiwa esiphingo angingenwa imabulasi ngangekho ezweni lethu aningitshela futhi imabulasi ngavumela ukungena khona sihlusha wani abaphathi iphamise u20 sikhlala phakathi nazo into uba novimbile angazi aba novimbile ngiyathi wangenwa esiphingo kuthiwa amakorekora ayicanasela nje ubani sasingangeni thina ezweni lethu kuthiwa sizotshela umuntu ukuthi sasingangena esiphingo la ngikhulele khona ngithenga lapha ePick n Win ngithenga lapha ko Red Bro ngithenga lapha ngithunywe ekhaya bathi kungcoli abantu hey aningamanuku masanyanya ukuthi South Africa ngiyanyanya hey abantu abanuku amakorekora futhi kangcolile khona kungcolile uzogada wena ukukushana esibhamu ujabula ukuthi ngcolile la kuyanuku uthovi ujabulele lonto wena ngoba nakho uthola ipocket money uthola 3000 abantu abakhulu mfethu lethi ungayili manje ukuthi ulambe manje ilokuthi into lo in future abantu manje sasina mfethu abanye basilanje ngicela abantu labo modern 40 manje la bamile la ngiyabaya nje bamekude uyazi ukuthi mfethu la opportunity amabhizinisi angavuleka la ngokuhamba lamakrokoti ngakanani uyakwazi lo abantu abangabuka ukuthi mina ngihola 2000 ngokuthi ngiphathe isibhamu security ngikade abantu ukuthi banga ngasiluthe asikwazi futhi nasaba imashe egoli mfethu ngangiqala ukudurana insizwa siba amaviya u5 egoli ama hostel wonke khona ama hostel u12 ayiphume wonke ngingabani umphakathi ohlala emafletini sibambe ngiba ngitshela ithe imashi sahlukana sadolana sonke manje ufuna ungitshela singaluthi isiphingo sincane nje igoli isiphingo singaphindwa ngegoli ngitshela umsesha abasuka imashi athi mina hayi imashi phethwe yimina ayakho umuntu ozolutha asiphiki mfethu ngiyasiyekisa inkampani yamasecurity ukugada kodwa ingasichaphazi singabantu thina siyanyanyana kufika manje kwenyanya kuthina siyabonga mfethu sibonga kakhulu bafethu nonke nje siyiphathe kahle into ekade ishiwe ubhuti fele emntwini siyenze ngendlela ngempela amaveni amaveni siyakuthutha ukudla bosi makuthi bathi asebale warehouse yabo la bekubeka khona mase bekuthatha ngamabhono bekuthatha ngamabhono sihlangene la ukuthi futhi akungabi imali ayiphela izohloniphayo iTopa ihloniphi uMasomala wahloniphi iNigeria ihloniphi amazibonde nahambile bandla futhi imali ayiphela isihloniphile neembassy yakhona uhulumeni uyasixhaphaza ayi ngiyane nyanya ama South Africans ayi